ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯔꯦꯜꯋꯦꯒꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯐꯒꯠꯍꯟꯗꯨꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯁꯤꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥ ꯈꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ PM Vishwakarma स्कीम की matangda खननैनबगी थौरम KVK Bishnupur लौदा पांगथोखरे Security Forces की ऑपरेशन सिंगदा बोम यावना खुलाई कया फागतपा ngamkhre पुलिस ने कक्चिंग की यूको बैंक ता लुट तौबदा चेनबा मियोय फारे हौखिबा पुंग कुनमरी दसु अनौबा पॉजिटिव केस हुंफु अपुनबा डेंगी की पॉजिटिव केस लिस्टिंग अमगा चाट्रिक का मरफुगा हुंदोय सुखरे अमसुंग Diagnostic and Support Physiotherapy Camp ama Jenims की medicine da पांगथोखरे खुरुमजरी ममी टीवी की मणिपुरी पाव मीटिंग ताबिरिबा सिंगबो विक्टोरिया साइखोमना तरामना उकचरी पाव संदोकना पिजरी Chief Minister N. Birena North Frontier Railway की Chief Administrative Officer Hitendra Goyal का Chief Minister की बंगलोदा उनखरे उनाबादुदा मणिपुर रेल लंबी अमदी मस्तिगी इंफ्रास्ट्रक्चर सिंग निंगथीना फगतहंदुना अथुबा मतमदा प्रोजेक्ट अशी लोइसिंदुना मियामदा सिन्नाबगी मतंगदा वा खनकी हाइरि पनबयाई इम्फाल जिरीबाम रेलवे लाइन असिना नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की समनाहनबता नतना इंडियन रेलवे ना रीजन असिबु अनौबा मायोन अमदा पुरकनबा होनबा माइलस्टोन अमनी इम्फाल जिरीबाम कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट असी बॉर्डर कंटेक्स येंगलगा यामना मरु ओइबा अमदी रीजन असिगी चौखत थौरांगदा अचौबा थौदांग लौगदौरिबा प्रोजेक्ट अमनी नॉर्थ ईस्ट स्टेट सिंगी कैपिटल सिंग सेमहनगदौरिबा प्रोजेक्ट असिगी मफम ओइबा कंपोनेंट सिंग मरु ओइना टनेल अमदी एशियादा ख्वाइदगी वांगबा रेलवे ब्रिज ओइगदौरिबा नोने डिस्ट्रिक्ट सारिबा थोंग असिगी अयाम बसरुक सिंग साबा लोइसिलकले इम्फाल जिरीबाम रेलवे प्रोजेक्ट असिदा किलोमीटर हुंफुगा माथोय हेना सांगबा टनेल सिंग अचौबा थोंग तारागा माथोय अमसुंग थोंग मचा चामगा कुंथ्रा तरेट सिंग साबा लोइसिलकले हाइना नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की ऑफिशियल्स अमना फोंगदोरकले PM Vishwakarma scheme asigi matangda karino khangminanaba amadi masa masagi pamjaba sinfam singda scheme asigi kanaba launanaba punna khangminanabagi thoram ama ngasi Krishi Vigyan Kendra KVK Bishnupur Ulauda pangthokre KVK Bishnupur Ulauda sang sinduna ngasi hodokpagi thoramda Bishnupur district ki lead district manager Y Ibucho ex union minister and ex deputy CM su oiramba KVK Bishnupur chairman su oiriba Padmasri Thonaujam Chauba DIC Bishnupur ki general manager Ahibam Lokan national skill cooperation ki state engagement officer Mazodmi Jimik KVK Bishnupur ki senior scientist and head Dr. KH Brazamani Mitena athoiba mitunglen sing oina sarugyaki Thoramadуда akhang ahi singna PM Vishwakarma scheme karino amadi matau karamna scheme asigi kanaba logani haibagi matangda sugaina wa ngangduna sarugyaki ba miyamda punna khangminaki KVK Bishnupur ki chairman su oiriba Padmasri Thonaujam Chaubana फोंदोखिबदा अखोइना पामजिरुवा अमदी पामजबा सिनफम सिंगदा मिपुम खुदिंगमक लोइना सरकार की थबक फंगदब नत्ते ख्वाइदगी मरु ओइबदी सेल्फ एम्प्लॉयड तौजदुना हिंगनबा होनबा असि यामना तंगाई फदे महाकना हाय मणिपुरदा हौजिक थोकलिबा इरांग असि नोंगमदी सोइदना लोइगनी इंग तपतंगदु लैताबा हाइबदु लाकलगनी हायदुना सेकेंड वर्ल्ड वॉर फाउबा लोइबा ngaikibaduni aduna irang asi hek loikibaga semitlon fagatnaba akhoi khudingna khanabada खनदबा यादे हाइदुना प्राइम मिनिस्टर ना पामजबा थबक पीदुना अदुना
Prime Minister na pamjaba thabak pibaduni aduna direct natraga indirect oina mibum khudingmak thabak oiba yadabana isana isabu thabak pizaduna sanmidlon fagatnaba ngamba miyoi amamam oinaba hotnaminasi haiki masana masabu thabak pizaba haiba porse asina khwaidagi maru oi khale masida kitang aina nathaira panjaning bache manipur do hujik torbi irang ase soidre loirani loidaba yaro loigani koi dana soida loishallaga tangdu letaba haiba port manipur da laani karigino second world war bhawa loigi angakpa group anina khanaratna prithvi da second world war toropu kanda Japan da Hiroshima da atom bomb thadaraga yaraktradi atom bomb thadara loigri duni maramadana aina aroi bada hajaning base PM no pami base taina te thabak pibaduni thabak pibase direct indirect pibu ngamoy self employment na khwaidagi maru hoy Security Force na Thobal District ki Kwarok Maring Khulda thiba humbagi thabak chathabada bom yauna khutsukhulai kaya fagat pangamle hairi Police ki pawgi matung inna fagalaba potlam sing adudi magazine kaloina 9mm pistol country made ama SBBL ama tube launching ani 36HE hand grenade ani insas magazine ama 12 bore cartridge ahum 9mm ki kapa yariba maru ahum 7.62 mm empty case tara amadi baufeng radio ni hairi Assam Rifle amasung Manipur Police ki apunba team amana Churchandpur amasung Chandel District ki mafam kharada thiba humbagi thabak chathabada khutsu khulai kaya fagat pangamkhre Assam Rifles ki PRO na thadrokpa Cheryl amada security ki apunba team na haukiba tang kunithoi da Churchandpur District ki Tharoi Lok area da thiba humbagi thabak chathabada country made pompi mortar ani country made pistol ama hand grenade hand grenade amadi nongmai maru na chingba khutsukalai sing fagat pangamki hairi akaknaba paw ama phangbadagi Assam Rifles amadi Manipur Police ki team amana district asigi lamdang village ta thiba humbagi thabak chathabada 303 rifle ama single barrel rifle ama fagat pangamki hairi Nakal amarom da state asida haukiba pungkun mari asida pamdaba thodok sing thokibagi paudi leite security force sing na irang thokpa yaba ching amasung tampaki mpham sing da thiba humbagi thabak leptana sathari haina police control room ki general amana hairi police ki paugi matung ina security force ki akan projection thoranga lunena ngarang national highway number 37 Imphal Jiribam lambi da gari chama ga yang khaini pan amasung national highway number 2 da Imphal Dimapur lambi da gari chaniga humfumapan asoi angam yaudana Imphal tamna purakre irang asiga mari lenana ching amasung tampagi mafam chamaga tarama thoida security checkpoint sing hangdoktuna akan ba checksin thorang sing lokhatle hairi Kakching Kaithel gi khongnang mari fangbada leiba UCO Bank ta lut tawada chenaba miyoi adu ngasi Kakching District Police na fagat pangamkhre Police na farba miyoi adu gi maming Naurem Rome chahi nifuga taruk apopa leikhidraba Naurem Gaurahari kawi Kakching Smak Lekai Kaithel macha paringdagi ni hairi Mahakhana Indian Air Force ta thabak tawram laba matung yumda pothaduna leiba miyoi ni hairi Hiramasigi matangda ngasi numidang Kakching ki SP office ta pangthokpa paumi singa unaba amada DIG Range 2 Jogesh Chandra Hobizamna Tha Sigi Tara Tarukta Thokiba Thaudok Asigi Matangda Kakching District Police ki Additional SP Operation Binoy Jongthamna Luchingba SIT ama semlaga Additional SP Law and Order Atopam Romandro na assist tawba Achoba team ama semlaga thigalakhi team masina chayol ama chupna kana thigalaba matungda case asigi man accused asi fagat pangamkhibani Mak faraba matungda mahakna numit aduda sizinakhiba gari firol thang yauna polam kaya fagat pangamle masigi mathakta mahakna numit aduda lut tawkhiba senfam dagi lupa lakh hum lising ahumga chawngagi recover tawangamle fagalaba miyo adugi mathakta Kakching District Police na case ama lokhatuna numit aduda sizinakhiba nongmai yauna atai wathawriba polam sing thigatpagi thabak chathari haikhi Paumi singa unaba aduda SP Kakching TH Bikramjit na
ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯕꯦꯡꯛ ꯂꯨꯠ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ SIT ꯇꯤꯝ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯗꯨꯅ ꯑꯍꯤꯡ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯈꯥꯏꯗꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯊꯤꯕ ꯍꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ 8ꯅꯤ ꯁꯨꯕꯗ ꯐꯥꯕ ꯉꯝꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯐꯥꯕꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ SIT ꯇꯤꯝ, ꯀꯛꯆꯤꯡꯒꯤ CCTV ꯂꯩꯕ ꯏꯃꯨꯡꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯕꯨ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ꯫ ꯕꯦꯡꯛꯇ ꯆꯪꯉꯒ ꯂꯨꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯗꯨ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 3 ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯃꯥ ꯑꯦꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯥꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯗꯨꯗꯤ ꯅꯥꯎꯔꯦꯝ ꯔꯣꯃꯤ, ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 93, ꯃꯄꯥ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯦꯠ ꯅꯥꯎꯔꯦꯝ ꯒꯧꯔꯍꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯁꯨꯃꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯃꯆꯥ ꯄꯔꯦꯡꯗꯒꯤꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒ पैसा 3 लाख अमसुंग 3,500 रिकवरी तौरे। अदुगा महाना सेलम ड्रेस अदगी मान सिजनबा थांग अदगी पैसा हामनबा लैपटॉप की बैग मान मितुदा तोंबा खुंगु अदगी मागी मालेमगी लेबाक सिनबा थुंगना संदोरखिबा कोविड-19 पैंडेमिक की फिवम फगलक्तुना मणिपुरगी मियाम महौसागी पुंसीदा हंजलक्पा होगलक्पा कुइद्रिंगाइदा हौजिक फावबदा चप चाबा हिदाक पुथोक्ट्रिबा कांगना थोखनबा डेंगी लाइना अमुक मायोकनरक्तुना हौजिक फावबदा मियोय मरीगी पुंसी मांगनखिबगा लोइनना अपुनबा स्टेट असिगी पॉजिटिव केस 1,434 सुरक्पगी मनुंगदा हौकिबा पुंग कुनमरीदा अनोबा पॉजिटिव केस हुंफु थेंगनरक्पना मियामना लाइना असिदगी अकनबा चेक्सिन थौरांग लौखटपगी तंगाई फदबा लेरक्ले। हौकिबा पुंग कुनमरीदसु अनोबा पॉजिटिव केस हुंफु अपुनबा डेंगी की पॉजिटिव केस 1,434 सुरे हाइरे। थेंगनरक्तुना ngarang फावबदा ख्वाइदगी नौना थेंगनरखिबा अनोबा पॉजिटिव केस हुंफु असिगी मनुंगदा इम्फाल वेस्टगी 38, इम्फाल ईस्टगी 11, बिष्णुपुरदगी 2 अमसुंग चुरचानपुरदगी पॉजिटिव केस 13 थेंगनखि हाइरे। इंटास फाउंडेशन सेंदना 1-day diagnostic and support physiotherapy camp अमा ngarang Jenims की मेडिसिन दा पांगथोखरे। camp असी पांगथोकपगी मरु ओइबा पांडमदी हेमोफिलिया नारबा मियोय सिंगबो physiotherapy चांग नाइना तौदुना अनाबा असिदगी थुना फगलक्पा ngamba होनबदा चावना मतेंग ओइगनी हाइरे। camp असिदा मरु ओइना थौदांग लौखिबा डॉक्टर इरोम अनिल, डॉक्टर जुगिंद्रो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल मेडिसिन and rehabilitation anina hemophilia anaba si physiotherapy chang naina exercise tawbada anaba singda piba kanabagi matangda awareness kaya piki loinana Intas Foundation gi project associate Chandam Maradona na haikibada foundation asina hemophilia na narba singidamak makhoigi pangba yaba mating pangkini tungdasu masiguma program kaya sinduna anaba sing asibo hakchang fana lainanaba honabada Intas Foundation na tawba yaba mating makha tana tawgani hairi। Cyclone Danana West Bengal Samudra Mayai Thangba Sarukta Kana Sisilapana Maram Oiduna Orisagi Samudra Khongban Bitar Kanika Amadi Damarana Chingma Hom Singda Ngasi Ahing Dagina Haying Ayuk Anganba Faubada Pak Sana Akanba Nong Chugani Hari India Meteorological Department gi matung inna pung da kilometer chama dagi chama kun faubagi changda sitkani nonglay asigi yenglaga Bhubaneswar Airport flight service sing cancel tokhibaga loinana school college amadi university sing hayeng fauba suti lauthokre haire akutpa mafam singda leiba miyoi sing safagadaba mafam singda thangdokpagi thabak chathari haire amaromda India Meteorological Department gi matung inna Manipur dasu state asige district pumnamakta akhak arauga loinana nong chugani haire Tamenglong Senambati amasu Ukhrul gi mafam singda akhak arauga loinana akanba nong chugani haire
नुपी अमा मोलेस्ट तौखिबगी थौदोक्ता मरी लेनबा तुइबोंग बाजारदा बन चथखरे थौदोक अदुगी मायोक्ता इरांग थोरकपदगी तुइबोंग सब डिविजन एरियादा BNSS की सेक्शन 163 की मखादा अथिंग बथमखरे पाव अमगी मतुंग इना चाही तरागी नुपी मचा अमा मोलेस्ट तौबदा चेनबा जाकिर कौबा अमा पुलिस न फारे हाइबा पाव फंगबदगी विक्टिम की इमुंग मनुंग अमदी मियामना तुइबोंग बाजारदा लेबा जाकिर की दुकान अदु सिदोकपगा लोइनना मदुदा लेरंबा पोचै सिंग मपाला हुंदोक्तुना मई थादोखरे हाइरे थौदोक अदुदगी विक्टिम की माइकैदगी लाकपा मियोई सिंग अमदी जाकिरना दुकान फमलिबा प्लॉट अदुगी एरिया की मियांगा उंखनरखी नुंग थोमनबा यावना इरांग हेना कंखनरकपदगी डिस्ट्रिक्ट पुलिस अमदी सेंट्रल फोर्स सिंग मफम अदुदा चसिनदुना उंखनरिबा अदु कंट्रोल तौबगा लोइनना मखा ताना इरांग थोक्तनबा अकनबा डिप्लॉयमेंट तौदुना ngak sen ki hari chahi nauriba nupi machada chathakhiba thawong adubu yaningdaba phongdoktuna ngarang ayuk anganbadagi hauduna tuibong bazar da chathakhiba ban aduna maram oiraga mafam aduda leiba dukan amadi kaithela chingba amata hangnakide police ki maikai bazar asida thoganingdaba thodok thorakpa yai haina chingnabadagi akanba chekshin thorang lokhatki ban aduna maram oiraga ngarang tuibong bazar da mahausagi punsida chauna akai papi ki haire District Magistrate Churchanpur Darun Kumar S na thadorokpa chirol amada Churchanpur District Police ki SP na pikhalakpa report ki matung inna area asida law and order kaiba amadi miyamgi punsi amadi lantumda amang ata thokpa yabagi chingnaba chauna leibanam tuibong subdivision ki area da ngarang ayuk pung 6 tagi hoduna BNSS 2023 की सेक्शन 163 की मखादा अथिंग बथमखरे अथिंग बास्ति की मनुंगदा मियोय मंगा दगी हेना पुनबा मियोय बगी पुनसी मांगबा याबा अमदी सोखन बयाबा खुलाई चै नुंगना चिंगबा पुदुना चटपा यारोय ऑर्डर असिगी मतुंग इन्ना अथिंग बासी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी एसेंशियल सर्विसिंग दी काउंसिल हाइरे लेबाग असिगा लोनना लेरिबा म्यांमार की ngमखै मनुंगदा ओइरबसु मणिपुरगा नकनना ताइनरिबा लेबाग अदुदा बेस तवा PDF अमसुंग KNFB की अपुनबा खुटपु अमगा म्यांमार दा लेबा लेबाग असिगी अवांग नोंगपोकी लालहौलुप सिंगी मरकता कनबा मोंगदा खुथोकना खिबा थौदोकता नाकल अनिमकता मिसी मिना यावखरे हाइरे थौदोक असिगी मतांगदा पाउ लिखुन अमना थौदोक असि ngarang ayuk anganba pung mangarom tarakpa dwaida manipur gi ukhrol district ka tainabada myanmar gi ngamkhai manung oiriba lalim haina khangnaba mafam amada thokibani haire thodok thokiba mafam asida leibak asigi awang nongpok state singda base tawba lalhoba sing leire haibadagi myanmar gi lalholup ani gi apunba khutpu amana changsil laktuna attack tawrakibani haire attack mayok naraba lalholup singi mioi singnasu makhoida chatharakhiba attack adugi chapchaba paukhum piduna khuthalakhi nakal ani gi marakta akanba mawongda khuthoknaki haire thodok asida PDF ki kadar ani sikhiba ka loinana atopa ahumna asoka panangki haire Myanmar da base tawba lalholup ani gi kadar singa mayok nakhiba leibak asigi awang nongbok state singi lalhoba singi maikaidana mioi ahum nongmoina panduna lekidre aduga asopa amana KNFB amasung PDF की combined team ना फारग पुखरे हरी लालहौलुप मसेल खुद थोकना बदगी पाव हेक फंगबगा म्यांमार की मिलिटरी हुंतागी लानमी सिंह चंगसिल लगतुना मखोय की KNFB अमदी PDF का मनसिनदुना मखा ताना खुद थोकना की हरी मखा चथरक पथौदोक असिदा मिलिटरी हुंतागी लानमी सिंगना KNFB अमसुंग PDF की कदर सिंगदगी नोंमै तरुक मुनखिबगा लोइनना PDF की मियोय मरी मखोय की मकुत्ता सीरगा खराना अशोका पनंखि हाइदि अरोइबदा मरोइबा पाव अमुक हन्ना पिजरे इम्फाल जिरीबाम रेलवे की इंफ्रास्ट्रक्चर फगत हंदुना अथुबा मतमदा प्रोजेक्ट अशी लोशिंदुना मियामदा सिनाबगी मतांगदा वा खनखरे PM Vishwakarma स्कीम की मतांगदा खननैनबगी थौरम KVK बिष्णुपुर इलौदा पांगथोखरे
Security Forces की Operation सिंगदा बोम यावना खुलाई कया फगत पंगमख्रे पुलिस न कक्चिंग की यूको बैंक लुट तौबदा चेनबा मियोई फारे हौखिबा पुंग कुनमरी दसु अनवा पॉजिटिव केस हुंफु अपुनबा डेंगी की पॉजिटिव केस लिस्टिंग अमगा चाट्रे का मरफुगा हुंदई सुख्रे अमदी डायग्नोस्टिक एंड सपोर्ट फिजियोथेरापी कैम्प अमा जेनिम्स की मेडिसिन दा पांगथोखरे हौजिकी ओयनदी ममी टीवी ने संदोकचबा मणिपुरी पाउ लोशिंजरे मखा ताबा पाउगिदमक मीटिंग तादुना लेबियु